Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Vaskršnji post je najznačajniji post za pravoslavne hrišćane i predstavlja pripremu za najradosniji, najveći i najznačajniji hrišćanski praznik Vaskrs. Naziva se još i sveta četrdesetnica ili časni post i mnogo je strožiji od božićnog posta. Sem uzdržavanja od vrste i količine hrane, post podrazumeva i uzdržavanje od loših misli i dela. Telesni post ne doprinosi duši ako nije u skladu sa nastojanjima da se čovek promeni, da suzbije svoje nagone i obuzda svoju volju i njene prohteve, ali treba da pojača molitvu, razbukta u sebi ljubav prema Bogu i bližnjemu i da otvori dušu za praštanje i srce za pomoć drugima. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.